Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aschu wamid zu tu sari asu basit salamat Allah taala thain toh ta ase panis hifz amanas maz. Azkis video was maz karbo toh ase share zi waz kitken chu tabak maz banawan. Tabak maz banana bapat ch wazin sobud larkain nimts to yimay larkain chu ye chalan. Akak larkain chu ye chalan to ichu trawan at dikjas maz yus em veri pet ch thomut lagit. Tabak maz ch kashri wazwan ch ak khas recipe. Tabak mazuk naw buzti ch sori wazwan insanas achan brokhon yiwan. Tabak maz kas chunu pasand. Lakten kyo badan ch ye sethe pasand. To aksar ch bache garas maz dapan as diyu tabak nata banayit. To em bapat dop me bakar toh sit ye video share. ताकि अस हेको गरस मज आराम सान पन्ने अथ तबक नाटा बनयित तबक नाटन हिज अख वीडियो छ मे ऑलरेडी चैनल पे अपलोड करमस आज दोप मे वाज सिंद अथ करो तोह सतन शेयर जे वाज कितकन छ तबक माज बनावन बड़ मुश्किल सान छ मे ये वाजस निश ये वीडियो रिकॉर्ड करमस वन छ वाज यमन तबक नाटन काफी रुहन त बदियान त्रावन बक्यो तो सती छुस त्रावन नून ते तबक माज छु ग्रकन तो अथ छु रस पिठरावन वाज सिल मे सवाल कोर जे तु क्याज ये रस रावरावन वाजन दोप अस छ अथ वाज जबान मज वनान मल ये फोस छु खसान माजस ते गय सोरे अथ नेबर नेरुन तो अद छु गछान माज असल अथ कशरिस वाजवान छु जन अल्लाह तालान पेठे लज्जत बख्शुमुत बेशक वन छ वाज दिवान यमन लारकानन खलन तो वो लारकान क्या ग्रकान तो फोस क्या पेट किन रावान यमन वस्तन दियो तकरीबन 1.5 घंटस यमन लारकानन पाक वन छ करान ये तैयारी गग पेठ दिक्च बोन वालनच वन वोल वस्तन दिक्च गग पेठ बोन तो यम तबक नाट खाजन एम मज हर तो वन छ यमन वस्त कपटन करान वुच तो वाज कितकन कर यमन कपटन वाज छ तबक नाटन बड़ फल बनावान तिक्याज तबक नाट छ त्रामि अख पीस या 2 पीस यवान त्रावन यथ पत 4 नफर पानवन बगरावान छ वन मकलाय वाजन तबक नाट कपटयित एम पत वुच तो वाज कितकन बनाय वन यम तबक नाट तबक नाटन रेसिपी छ बिल्कुल आसान वन छ वाज यम तबक नाट त्रावान अकिस दिक्चस मज तो सुई रसन छ अत ये बे इस्तेमाल करान यथ मज यमन तबक नाटन पाक ओस दितमुत तो वन छ वस्त यथ दिक्चस मज मसाला त्रावान एम त्राय कहव अल दालचीन तो वन छ त्रावान अत लिदर लिदर ते त्रवन खूब तो वन छुस दिवान खलन तो एम पत छ वाज यमन ग्रक 5 छ दिवान तो तम पत छ ये दिक्च वालान गग पेठ बोन अमि रस मज छ ये तबक नाट हर खालान तो तिम छ अकिस लेज मज त्रावान रस वराय तो पेठ छ यमन तबक नाटन त्रावान गेव सेर जोर अथ गेवस मज छ यमन ये फ्राई करान मज मज छ वाज अथ खलन दिवान वाजन कर तीस कालस यमन तबक नाट फ्राई यीतिस कालस यमन पूर कलर आव तो तम पत वज वस्तन लेज वरि पेठ बोन अल्लाह तालान छ जन अथ वाज सिंदिस अथस अलग अख लज्जत दितमुत तबक नाट गई तैयार तो यमन छ मुश्कुन अदफर यवान वन छ वाज त्रावान यम तबक नाट यथ प्लेटस मज तो वुच तो तबक नाट कचा
اصل چھِ گٔمژٕ یِمن چھُ مُشکُن دار یِوان مُشکُن دارٕے یوت نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ ییٚلہِ أسۍ تَبکھ ناٹَن ٹیسٹ کوٚر بَڑٕ مَزٕ آو تَژَے تَژَے تَبکھ ناٹہٕ چھِ بَڑٕ مَزٕدار لَگان وۄنۍ اگر تۄہہِ سٲنۍ أزِچ ویٖڈیو ٹارِ کھٔژ ویٖڈیو کٔرۍتون لایک تہٕ شِیَر یِم سانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے آسَن تِم کٔرۍتَن چَنَل سبسکرایب نٔیِس ویٖڈیووَس منٛز یِمو تُہنٛدِ باپتھ نٔو ڈٲلِتھ توٚتام تُہۍ تہٕ أسۍ اللہ تعالیٰ ہَس حوالہٕ اللہ نِگہبان